Nā iahu whakamua ana ngā hapū o kaikohe I roto I tō rātou hia kia whakahou ake I ngā whare o ngā uri me te whakatū whare hou. I hui te tumu whakarai o kāinga ora kia rātou I te marae o kōrehi I kō tataake nei. I reira, a Tāroi Black. Koe nei nā whakaahua tuatahi kua hopukina mai nā kaiarahi no kaikohe, kei te hui kanohi ki te kanohi kia kāina ora. Ahakoa mohi ana mātou, he kaupapa no, hei hanga whare ki roto I a mātou nei ake whenua, ko te tino tūmanako, kia tere te haere o te hakatū whare. He toru rauna whare o kāina ora kei kaikohe ko te nuina e tūpā karukaru ana. Ko tētahi mea nui, ko tō rātou hiahia, ki te whakahau I ngā whare tawhito ki roto I te rohe, me ki kei a rātou tonu tētahi pūtea hau. O tira he huarahi pea tēnei mō nā hapū ki te waha I tēnei kaupapa mā te whakatūpapa kāina ki runa I o rātou ake whenua. People have land, we have the capital to get a home built, and there are some arrangements you can put in place. Hoi anō anei pea he whakaaro, kāre te Māori e āhei ki te tohu ko wai te tangata tika ka hunuku atu ki e nei kāina hau. Koera hoki te take I tū tēnei hui ki waina nui I nā hapū, iwi me te tumu whakarai o kāina ora. We were able to turn around their needs and aspirations and work out ways of delivering homes. The second piece is the actual process of getting a home built. Ina hiahia koe ki te whakatū whare ki roto I te rohe o tētahi hapū, kei hea te wāhi mo te hapū kia kuhu ngā uri ki roto I ērā momo whare. Ko tō rātou whakautu o kore taia. Ka tira kei te hiahia nā iwi me nā hapū no kaikohe kia uru o rātou whakaaro ki te mahere whakahaere rawa me te hanga whare. Hoi no he mahi nui tēnei kia mō mātou ngā hapū, ngā hāpuri, ngā iwi, kia whai wāhi, whai whare mō rātou ma. Tai atu ki te kaumā rima tau, au e mahi ana I nei mahi engari, kei te huri haere mātou I tēnei wā. O re kau au e tino titiro ana ki tētahi huarahi tika, kia tere aere te hanga whare mō tātou nei whānau I rote te taitoke rau I tēnei wā. Tērā pea mā te mana o te haukaina e tōtika I te huarahi nei. Tāru Black, te karere.